sekarang, guys. Hari ini Ryan mau ngapain, guys? Mengeluarkan kodam yang ada di tubuhku. Punya kodam tak? Iya. Kodam apa, guys? Kodam banteng barongan. Wah, ayo coba keluarkan tuh, guys. Bim salabim. Ada tabrak ting. Cuy, kodam bantengan itu, guys. Kalau sekali tuh, guys, bantengannya, guys. Tapi kan kecil itu kodamnya, guys. Emang bisa dipakai banteng, guys? Bisa ya. Bisa berubah tak itu bantengannya itu? Bisa lah. Coba, guys, rubahlah, guys. Bim Ah. salabim. Bim salabim. Ada tabrak ting. Berubah jadi besar bantengan tadi, guys. Iyalah. Waduh, bantengan kodam kecil berubah jadi besar. Iya. Lah kok galak, guys? Ayo kita pakai. Oke, guys, mainkan, guys. Ja, ja, ja. Wah, ja, 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 ja. Galak nih, guys, bantengannya, guys. Ja, ja, ja. Ja. Jadi punya kodam lagi ya saya bantengan ini. Iya. Ada kodam barongan. Iya. Ayo coba, guys. Kita dulu bantengannya, guys. Keluarkan kodamnya, guys. Bim salabim. Ada tabrak ting. Wah, itu kodam barongan, guys. Iya. Wah, lah kok galak, guys, barongannya, guys. Tuh mulutnya. Barongan devil itu, guys. Iya. Ada tanduknya, guys. Iya, ada tanduknya. Giginya tajam. Ini nih gambarnya nih. Ada barongannya, guys. Ada rambutnya, guys. Iya. Itu kodamnya Ryan itu. Iya. Tapi kan itu barongan kecil, guys. Bisa digawe main. Bisa dirubah itu, dirubah bisa. Ya. Coba rubah, guys, kalau gitu, guys. Bim salabim. Bim salabim. Bim salabim. Ting. Ini kodam tadi berubah jadi biru ini. Wah, lah kok galak barongan nih, guys. Coba pakailah, guys. Wow, wes, ya. Waduh, galak ini, guys, barongan devil, guys. Barongannya galak, guys. Rupanya barongan devil telur sama yang ini, guys. Wah, coba kita review, guys. Ada apa aja, guys? Ada reoknya, guys. Ya. Ada reok nih, guys. Ada barongan devil merah, devil kuning, Devil. devil hijau. Mak. Ada devil merah, bantengan. Sama biru ini apa? Damayanti apa? Diambil Mbak. Yang biru ini Damayanti, guys. Iya, guys. Wah, tuh coba mainkan reoknya, guys. Ntar ke jauh. Kita coba reoknya, guys. Dadi Kutaraja. Wok. Sumikira saka sak tengahing Reok kono. Ja. Galak sekali reoknya ini. Ja. Woi, sampai jumpa lagi, guys. Jangan lupa Like, comment, and share. jangan lupa subscribe ya, guys. Subscribe. Ja. Ja. Jumpa lagi sama Ryan, Dilan, Rizky. Woi, oke, guys. Hari ini mau ngapain, guys? Mau berubah jadi barongan? Oke, silakan. Berubah jadi barongan dia. Wis, berubah jadi barongan, guys. Kita mainkan, guys, barongan, guys. 2, 3. Ja. Kita berubah jadi barongan, guys. Woi. Woi. Ja. Woi. Woi. Ja. Wah. Wis, baru.
Barongan. Syuk. Berarti guys. Bangsane para Gandaro sewu. Sumikira saka satengahing papan panggonan kene. Oke guys, dadah guys, sampai jumpa lagi guys.